Ja, RVH gantu d'ar barez, et dans mead da enezeusa, l'île 200 makeror. Peguir, ar person nevez oa bet anvet. Oez an ket perag an inial, an ini oa raog, oa ket choumet, me gavdin o blamor rebechou oa bet gredien hag unan benag doa skrivet d'an eskop, a skarzet kuit ar belek, hag e oa bet kaset da venezare un tamek bien. Mais blamor me gavdin eze mondare realiez ar festounos, ar person se. Hag e, pa veze kovez, me un dra drôle, me stra a re, pa veze penans vid ar benigen, quoi. Veze, me ravech an eus be roet vid ar benigen, d'ar mered, allez, tereio, tri, lang, chouk eben. Setu an dun, me stra oa feuket. Hag e, a seurezet pe tudal, noa skrivet d'an eskop, allez hop, kaset kuit. Kaset kuit da venezare. On ne ket pe sa paresse, mais bon... Sais-tu, RVH, il demande da NSESA, ni kemeret ar vag e Brest. E Brest, bon, e ad gad an auto, petek Brest, hag e tout an dud oa pignet barz ar vag, mais Marceline oa lavaret deom o nezo, ben, ar va oez uel barz ar barez oa lavaret, kemerit kachedou, kachedou, vin non pas louzeier, et vin non pas bezaklan barz ar vag. Mais vous avez pêché quoi? Aïe, c'est-tu... Oa bet... Oh, nugen benag, et non, pepini no digaset e pignik gantan hag ar persoun ie, vel just, quoi, barz ar vag. Et neur treuzi lenvor Brest, oa sioul a walach ar mor. Mais en gavet e pen sanvaze, bek sanvaze, ar mor a groget a vez ar rust en tammik, hag e vez sevel ar vag a zave hag a ziskenne. Hag e me pugur tondun o kemeret kachedou, an amzan tet sur, voilà, vid mont peteg ça, hein. Sais-tu, mais a greiz tout, Eugénie a zante, oh, non dare a c'hwezire hag e... Bon, deux dermeas deus a var a pont, quoi, pont ar vag, hag e, bon, mont dare à peu près, mais kichen ar persoun edo, hag a greiz tout, kroget da recheti. Oh! Recheti neus gret war bouteiller ar person. Annik tout, recheti are. Hag e recheti bar sar ar person. Sar pignik oa e bars, hein. Hag ar person deud a vez ar rus, petarin me bremañ gant ar pignik. Ah ben, une anal, ouz an ket perik, ben, peus ki met tolanien barz ar mor. Ya me mo pignik ebet, goudeze. Non, mais force penance ni a royodi d'un tamm deus an pignik deom, setu. Toled ar zar barz ar mor, hag e dustu tenenan zo en gavet. Tenenan zo en den deus ar barez, hein. Hag e... Peta peus gred ar sou person. Toled ar zar bar mor. Tout ar an association oa e bars. Ah, vraiment, a tenen an oa deud a vez ar ru, droug, a gav dit ar pesket ar oio, a reçu dit tout an ar an a zoe. Bah, petari, a tenen an kroget da haloupat varlech ar person. Mais droug oa ennan, quoi. Hag ar real, sioul tenen an arabat, ar person eo person nevez. C'est-tu, bon, mais meur a ini oa bet lan, unen oa a pont memes oa richet et ar real oa un tran, ruzamant, feinchig e dok, c'est-tu oa bet. Mais hag e ar vag a ziet ao hag e sevel are, disken are, hag e penans sevel hag an dud oa commencer d'avez à clan tout dans dud, quoi. Même moi la varet de piou avec clan Marceline, nous richete tout d'arraché d'où. Mais très vélo, Africa Farce, vraiment. Sais-tu,
Perinik hag oa bet klan hag eno lavaret da tenenan. Ba ket avelet blenier ar vag lavardien non pas mont amant eus rea dorgenou a diskenou peus kimet lavardien kemer un enal vin mont da eusa. Ba eus moyen quoi kemer. Ba non eus ket moyen. Hag peta vez golet da hon ar he eo niket un eus eusa vez golet. Non, niket eusa, molenez eo nemekin. Chou mara un erroas. Ben, c'est ça prévient, je suis à Bain, Mestra, mon pétek NSSA. Ah bon, un gavet de NSSA, tout du doit Gwen, Livet Gwen. Agé, bon, à personne doit être du stu, da salut dit, personne à NSSA, à l'hôpital. Agé, choumet da leina gantan, c'est tu, bon, vidar pique-nique, rien qu'à d'entra ou mat. À ce réseau doit être, gada meret da bédi, un tamique, en hélice, hag goudeze da saludi ar seureze die. Mat passe mat, bon, oa ket passe mat a walach an devez, hag evit don en dro d'ar ger, bon, an dud oa gwelet an traoù ganto yantao. Hag evit don en dro, atao memesini perennik dans la perag ne gemer fem ket an enal, quoi. Mont petek kongleon, quoi. Disken da kongleon, iche beroc'h ar verj. Mais il y a un auto à Chiriz au Choumet de Brest, c'est bon. Bon, ben a fin passé de Tommy Gwalor ar VH vid dans un dro, c'est un gavet de Brest qui mérite bon discanet, mais l'autre à la mestra ma vichem bédé da NSVAS dit chez Québec Kemena du clan mais mestra quoi. Hag kemeret dans autojou vid dans un dro petek Arbourg, quoi. Arbourg. Arbares, ya. Bourg Arbares, ya. Hag ervich an gavet Arbourg, le na du, enfin, ne betut, quoi, au hida la neo, hag goulen diganto, penonze passé dans dervest, tout, an dud, à la figure, an dud, a fait les keno, la vaud ou an béclan, quoi. C'est tu, oh, passé man, matre, am zer vrao zo bed, hag armour, ke ken rust se, passé mad, hein. Ah, ben, real arrive, ok. Mais, boiseux, ils me gagnent hors, non, hag arrêment, oh, non, boiseux, vous cherchez, boiseux, ils ont une escalote.